Igama lami futhi nguMelusi kaSkhosana. Sibuyile sizoqedelela besikwenze ekuqaleni. Ekuqaleni siplote igraph lethu noma sibhale igraph lethu lase-Super Yoga lapho sijima khona. Sathola ukuthi i-cost nama-sessions masijimile sibhadala kangakanani noma sijime kangakanani. Kune-basic ne-trial plan yethu ebesiyenza. Sithe masifika egraphini lethu sabhala laphayana ukuthi nawu umuca we-trial plan yethu. Sathola ukuthi nawo omunye umuca laphaya noma i-line ye-basic plan noma i-plan yethu emfishanyana nje. Naku okusemqoka nge-plan yethu ye-trial plan. Sithola ukuthi lapho sijima ka-1 nge-trial plan yethu sikhuphuke sabhadala masijima ka-1 sikhuphuke sabhadala malini u-12 or masibhadala u-0 azange sibhadala masijime kayi-1 or masijime kayi-0 asibhadalanga masijime kayi-1 sabhadala u-12 kanjalo masibhadale u-3 kanjalo salowo sikhuphuka ngabo-12 ngale sithe siqala singakajimi nokujima bese simkhokhile u-12 rand. Yabona ilayini yethu nje yana yinde kepha asikhuphukanga njengoba besikhuphuka lapha sikhuphuke ngo-12 ku-trial plan kepha la sikhuphuke ngo-8 kancanyenyana ku-basic plan. Basic plan sikhuphuke kancane uma uqhathanisa ne-trial plan yethu. Ngakho-ke lokho kwenza ukuthi imigca yethu ifike laphayana kule nto esibiza point of intersection lapho imigca yethu i-trial ne-basic plan zihlangana khona. Okumnandi naloko sikubiza interesting ukuthi sibone ukuthi sizokusebenza kanjani ngaleya la zihlangana khona into esothi siyibuke namhlanje ku-video yethu. Naku kumnandi. Khumbule laphayana i-point of intersection yiyo emnandi engifuna sikhulume ngayo kepha nanto ebalulekile. Khumbule mangijima kayi-1 ku-trial plan ngikhuphuka ngo-12 kepha lokho kungaphansinyana kunaku-basic plan. Mawungathi ubheke laphayana uthola ukuthi lapho ziqondene lapho i-trial plan ingaphansi i-basic plan ithanda ukuba ngaphezulu. Nakanjalo mangijima kabili ngikhuphuka ngo-12 lapha ngikhuphuka 8 futhi ngisahlezi phezulu ngenxa yaleya 20 rand othe masiqala njena imali yavele seyishuthe seyiphezulu lapho ku-basic plan. Nakanjalo mangijime kathathu u-basic plan usahlezi laphaya. Okumnandi ukuthi njengoba loko lihamba igraph lethu kufika lapho zihlangana khona. Mawuthi uyazibheka ngathi zihlangana lapho ku-6 kepha sisazokubala u-5 ngiyaxolisa ngathi sisazokubala kona sibone ukuthi kamampela zihlangana kanjani futhi zihlangana naku-5 yini na umuca nje ongudwebayo kepha naku kusemqoka nokubalulekile ukuthi noma bekuthiwa lapha ihlangana ku-6 ku-60 kepha nako ebengifuna ukusho ukuthi iloko ihamba i-basic plan iyangathi wayeke ikhuphuka imali i-basic plan iyangathi iba ngconywana. I-trial plan manje sokushutha yona iya phezulu. Yabona masesijime kawu-6 i-trial plan ihlezi phezulu i-basic plan iyangathi manje isiyayehla. Sothi sikubale konke lokhu sikuqhathanise sibone ukuthi kamampela yilokhu vele esikucabangayo kepha nokumnandi ukuthi noma bekuthiwa asinayo i-trial plan ne-basic plan le besiyibale ngale ngokubheka nje kulela graph kuningi esingakwenza kuningi futhi esingakwazi ukuthi sikuxazulule. Yabona-ke ukuthi la njengoba ngisho ukuthi emalini ngathi zilaphaya ku-60 kepha ngifuna sibone ukuthi sizokwenza kanjani ukuthola kamampela ukuthi la zihlangana khona zilingana kangakanani zombili i-trial ne-basic plan. Ake sizame-ke manje ukubona ukuthi ziyalingana na. Naku laphayana sizothi ku-basic plan sino-20 plus 28 plus 8 times inamba yama-sessions esizothi siwenze noma isikhathi esizosijima. Sithi U is equals to noma ilingana no-12 times S number of sessions esizothi
sizijime eh lezi ukhumbule ukuthi sifuna ukuxazulula leya point of intersection. Kumele zombili kube imali elinganayo nesikhathi esisijimayo noma ama-sessions esiwajimayo kumele alingana macala omabili. Sizothi-ke manje ukuze sithole impendulo yethu noma sibale laphaya, engifuna ukwenza ngifuna ukuthatha u-S ngimsuse. Impendulo ka-S yiso siqale siyithole ukuthi i-number of sessions esothi sojima kahle kahle isikhathi esingakanani zombili esilinganayo isikhathi kumele sifane. Yinto esemqoka ukuthi kumele senzeni isikhathi esizosijima kumele sifane nemali yakhona kumele ilingane. Ngakho-ke ngizoqale ngithi u-8 yebo, u-8 laphayana I think ngizodivide yena, ngiyacabanga ngizodivide yena kuqala u-8 number of sessions ka-8 uye engizomsebenza ngizothi 8 minus 8. Ukhumbule engikwenza ka-left ngiyaphinda ngikwenzani ngiyakwenza ka-right. Ukhumbule number of sessions zombili leziyana ngizosebenza ngazo ngoba yizo ezinabo S lapho ngifuna khona vele ukuthola u-S. Ngizothi minus 8 u-12 minus 8 times u-S loya noma i-number of sessions u-8 bayasusana labo 8 sisala sesingenani lutho, sisala ngo-20 laphaya ku-basic plan. Ku-basic plan sesisele manje ngobani thi ngiyaxolisa ngishintshe umbala sisele ngo-20. U-20 sesinayo u-S leyana u-8 akasekho manje no-S wakhe usakamelwe uloya S ongale. Kuyafana ukuthi abo-S abafanayo ngoba isikhathi esisijimayo. Sengiyadivida manje nalapha ngo-8 ngisala ngobani ngo-4 or noma ngiyasusa ngiyaxolisa ngisala ngo-4. U-12 ngisusa u-8 ngisala ngo-4S. Ngisala ngo-4S. Ukhumbule sizama ukuxazulula ubani u-S loya esinaye laphaya. Ungaphoza ubone ukuthi impendulo uyithola kanjani. Siyaqhubeka futhi asikapheleli, sifuna ukwazi ukuthi a-number of sessions esothi siyithole. Engizokwenza-ke manje ngizodivida leza nombolo zombili ngo-4. Ngizodivida ngo-4. Ngizodivida ngo-4 ukuze manje ngithole impendulo yokuthi ngizojima isikhathi esingakanani na u-S wami uzoba ubani. 4 divide ngo-4 na ziyakhanselana ngisala ngobani ngo-S. Ngisala ngobani ngo-S is equals to noma u4 umdivide or noma u20 umdivide ngo4 4 umdivide ngo20 uzothola ngokuthi u4 ungena kangaki or ungena kangaki kawu5 yebo. 20 umdivide ngo4 kusala ubani u5 kusho ukuthi zombili lama plan lawaya i-basic ne-trial plan yethu sizojima kawu5 lapho zihlangana khona kusho ukuthi sisuke sesijime kawu5 la zihlangana khona laphaya kuleya mbala oluhlaza engiwenzile we-question mark zihlangana kawu5. Sesifuna ukuthola ukuthi sizobhadala malini. So the cost uC wethu ulingana no-12 times 5. Ukhumbule mangi-12 isikhathi imali engiyikhokhayo mangijima isikhathi engisijimile nemali engiyibhadalayo. 12 times 6 times 12 ngithola ubani u60. Ilula-ke kufana nalaphayana mangithi 20 times 20 plus 8 times 5 number of sessions oku5 loyana u69. Ngisho kanjani u60 ngoba 8 times 5 ubani u40 plus 20 ubani u60. Ungaphoza ucabange ukuthi ngibala zona, uma ungabali zona uphendule, kepha ngiyathemba ukuthi le engiyenza laphayana yiyo esemqondweni olungile noma o-right.
Sasiyathola-ke manje ukuthi i-basic ne-trial plan yethu ngangijima ka-5 zombili ngibhadala malini 60. Mangijima ka-5 ngibhadala ngaki 60, u-60 wamarandi. Mangiloko ngiqhubeka futhi sengiyathola-ke nayi into ebalulekile. Mangiqhubeka i-trial plan yamanje iyakhuphuka. Uma bekuthiwa sengijima kawu-6 bengizothola malini ukuthi ngibhadala manje imali engathi inkudlwanyana ku-trial plan. Mangijima kawu-6 lapha ku-basic plan imali yamanje ngathi iyehla. Ukhumbule masiqala lento sithe sifuna ukwazi ukuthi yiphi i-plan esizoyikhetha nezosisiza ukuthi sikwazi ukuthi sijime ngemali engekho nkulu. Sesiyabona ukuthi i-basic plan yethu iyehla and imali iyehla iyakhona, ye-trial plan iyakhuphuka. Ngathi sesoshintsha umqondo wethu ukuthi yiphi esizoyithatha.